ka channel on subscribe sakte on support sakte le a comment to am to mong pete le like sakte ting tunga ki patu kon gen basanwa ma yai channel ko hon bol zia ki siam sak ya khiam ki thei sak zia khama bol hi zenzel lowina ei singdang mi te sunga help lam to ki sai hi tak sapna awareness lian pi o ma hi manin wai pian neu kha mi te awareness pia ti kha le cha ong ki pan ke hia on support sa ti tunga ki pa thu gen on support nai lo te a hi ke le on like sa subscribe nai lo ten hi on subscribe sakun la na support hit dan support sakun jina ama sign kon ngen nuam men hoi pp ong pia bang oma wai te laka yi dot na tom bang oma wai te ki pa wai ka sa ken khatte na my humble request tu lai hard case bang hon tam dia ka abanga ken khatten covid-19 dam doi ki kap sia ka hi chiwa a hi ma hia a hi kele khovel hun ki khek dan jila tam ma hia hil chetna nong bol ka kinem china request bang oma ki pa hoi ka sa hei bang leng hi mabana I project la ka chini video hi kon bol the le kon bol som dinga azo he sekum a sugar tamlo wadiam 35 ya uche le sekum nek tama sugar level tam tuan lo di dam chi dot na oma sekuma glycemic index 35 here why chu low a here low chi ja ka kha I atam pi a kheng wala banek di chi da le hi tuan kia hi le I moderate te high chi te sanga chu tam chu kin thei zo him a here hi le thil him kha a limit taka nek him hoi a hi glycemic index low chi ja ka tam pi a kheng wala banek met bon thei chi na le hi pa tuan lo hi le neu kha tam zo inek le safe chi na a hi dei sak tu le comment section lang ma request khat protein rich food ei laka me ki mute laka on bolin china request a hai tung tang kha ken leng ka hon bol ngala I laka kha me ki mute protein rich food te laka protein a za alisin ka hon bol kya wai tu proximate protein rich food china ka hon min wa kalak source a hi le ICMR Indian Council of Medical Research te le National Institute of Nutrition te ki thwa abolu 2017 awa para kon la khian a hiya he elma le chin bekan tang soybean bang 36.49 gram takahiya tamma ma protein azo bongsa 1 min mini wala ka 26 a oma bedam bangaleng 25.3 betang bangaleng 24.55 a hiya betang bom bangaleng 23.41 a hiya rasma chadam kidney bean chadam 22.9 a hiya heya omdan chu be himim chi te la ka protein tam a hiya wai jaka protein lam ha nek ai kele gym hong kwan tha bol kho han na dinga muscle gain na ding khonga protein poimoten kha be lam bang ha nek leuchin protein tamahi achina to ki banga hiya adanga en suk lai le ak tui manga 13 gram a oma bong noi banga leu chin tom tom 3.28 a hiya khen khat tian kha bong noi khong bang protein tam di kon ngai to khadi wa hi le bong noi banga protein kha 3.28 chawa hi ajaga hiai alis kon bol pen kha avekin simmal lo di man ana en leu chin protein tam na ne ku tu le ya a rich food te vol suk te ka en suk lau chin tampi te kin tang dan kha sa inek le izun kum su sang ichia ile sa ichi kha hoi te kin el leu chin sa kha carbohydrates tel lo hi carbohydrates tel lo chin hoi ja ka a glycemic index le 0 hoi ja ka sa in kha jun kum su sang thei lo eloina jun kum vei te khong sa I anek lo di chipok inele zun kum vei tian kha sa ne thei lo ayanga thilimim kha tam ne khoi lo sai nek leng piece bang za yam piece khat piece ti piece tum chi khong nek luat di ne tam nek lo di I sign khai zun kum su sang thei lo ai hanga tam pi I hong nek luat le wai la ka kha thau tam mai changa sa la ka wai as thau tam tian kha akipa ko ya bang yam kha I zun kum kha ole suk sang thei na nei a hi